आता तुमची डिपार्टमेंट मरे PWD तुम्ही लास्ट टाइम जेन्ना आमी उलयल्ले तेन्ना तुम्ही खूब गजाली सांगिल्ल्यो मनांतल्यान सांगिल्ल्यो. आज हांव म्हणटा की खात्याचेर जम बसलो काय कितें काय जे प्रश्न तुम्ही इनहेरिट केल्ले इन्क्लुडींग शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड मॅनपॉवर क्वॉलिफायड मॅनपॉवर ताजेर तुम्ही अजून मेरेन उलयत आहात. सो निलेश बाब तुमचे सारको मिनिस्टर एफिशियंट मिनिस्टर एग्रेसिव्ह मिनिस्टर हे प्रश्न जाग्यार घालपाक शकना. I started the PWD app, and a lot of people are responding to it, and we are also proactively responding to the filling up of the potholes. I'm not saying that I'm 100% successful. I'm पुतून तुमच्या मध्ये सांगता की successfulness comes when the pothole is generated by the deterioration of the road. आता हांव स्वता वयता आता ईस्टर्न बायपास म्हणटा मडगांव. I go there by that road. तुम्ही काणकोणा वयता पळय तो वयतलो. इट इज अ व्हेरी बॅड स्टेट. एक्चुअली इट इज बीन टेंडर्ड सेंट फॉरवर्ड आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन जातले. आतां इशू कितें जाला की आमचे बजेट जे दिल्ले फॉर स्टेट रोड्स इज अराउंड 90 crores. पूण अनफॉर्च्युनेटली आमचें कितें जालें की वेस्टर्न बायपास जो हायकोर्ट मॉनिटर करता ताका NHच्याचो नॅशनल हायवेचो दॅट ताका पयशे आमी केन्ना चिंतूंक ना की आमकां पयशे मोडूंक पडटले कित्याक नॅशनल हायवे हॅज टोटली सेट दॅट वॉट एवर यू ऑल हॅव डन स्टिल्स आनी हे विल टेक टायम फॉर यू टू रिएम्बर्स. Right now you have to do the road. So we are using that budget of that into our state roads. So negative finance data. So I have told the Honorable CM that we'll have to prioritize or we'll have to give extra budget because we never imagined that 295 crores would come into our head because budget is not 90 crores budget 295 कशी घालतले. High Court is monitoring that budget. High Court is monitoring the road. Contractor सारखं तकले सोड देता तुमचेर घालतलो म्हण की पयशे दिना म्हण जाल्यार. So all this जाता तेन्ना how to balance it is becoming a problem. So Honorable CM is aware of this issue and we are discussing. जशे माझे ती फायल झाल्या पळय. Example, I just give one example because I am using it and you are using it. There may be many other roads which tenders have been done. Correct. And it is now expenditure मातशे त्रास जाता because I don't blame anybody because a peculiar situation has come where a budget is now used for the work which we never emphasized on.